Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Rudy at taga Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanak iti asawa, ket nagagetak ngagtrabaho para kadakwada iti anak mi. Ngem dimteng ti jak ninamnama iti biag mi, ket dayta ti innak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Rudy. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Nakitsenda kayo gayam, tatang? Wen anak, naimbag tanasapa nagpasweldo je boss mi. So anak pa anak nakitsinda. Adda tinapay, tatang? Adda ala. Kaya bantay adim, tamangan kayo iti tinapay. Wan, tatang. Sige, mangan kayo nanak ko. Apay, tatang? Saan ka amangan? Mabising kayo di kay mangan, tatang. Rayak ni nanang iyo Ala, mangan kayo. Tayong kayo tumaturugan. Wan, tatang. Agidaliman na kayo to, kalpasan na mangan kayo. Uwan, tatang. Wan, tatang. Narabyan ka man. Paunagan na. Nangan kan? Uwan, sige. Inakon agpalas. Nakabangbanglo ni Vanji. Sapay ko ma. Tas saan apumod na ti atap ko? Vanji, kumusta mo ti trabaho? Awan pa rekod. Namabalin, sumardang ka ni ti trabaho ma sales lady. Itian niya aga po. Tapno da mga iwan ka dagiti ubing. Apay, maited mo ka di dagiti kayat ko agatangan para itibagik. Ultimo bang banglo. Dinak pa'y maikan iti igatang ko. Maturog akon. Di kan sumanao. Sige. Masapa akpay nga agreeing inton bigan. Ngam no di ka pa'y maturog. Di kan sumanao. Tapno di ka mangsinga. Rudy, inasidgan ka dito'y paraangan yung agpapainit. Gaputan nakitak ni Vanji naglugan iti jeep. Apay ka dilil niya. Diretsaan kan Daytoy kat saan ko apan ang dadaal ka ni bakit mo. Ngam, naskan nga ibagak kan ka daytoy. Kat adan kan ka, noan niya ti aramidom. Anya ka dito italil niya. Amom Rudy, panangisakit ko daytoy kan ka. Gaputa idi pay laubing ta kat agpagayam tan. Kaslam mo kung tibagam. Nakitak ni Vanji ili. Ada kadwa na lalaki. Saan na nga amo asinurot ko ida? Simrek da iti may sa a hotel. Anya? Diyak mo, no apay asimrek da ijay. Ngem ti makunak, paliiwam ti asawam. Kinapud mo na. Atapak nga dalalaki na. Kasaritam ti asawam, Rudy. Saan ama iparbang tar aramidan na? Addaan nakyo, kat dayta ko mati panunutan na. Kat si ka, Rudy, agurnos kamot iti bagim. Saan aga po ta construction ti trabaho, kat baybay amon ti bagim. Urnusam ti bagim, tapno di na kaisukat ti asawam. Tatang, manon nga aldaw asana simbang sangpat ni nanang. Uwan nga ro, tatang. Napanan na. Nalabit nga da iti ayam dagiti gagayem na. Tatang, adda nga minangag ko iti karuba. Asimorot ka nun ni nanang iti sabali a lalaki. Kasano dayta? Anak ko. Saan nyo adagdagan no anyaman dagiti sasawan ti karuba? Ti aramidin nyo kitni. Ag-eskwela kayo anaimbag. Uwan, tatang. Ala,
Ingkay maturugan. Tarumwar tayo inton bigat. Intay makimisa. Kaya nagpasyar tayo. Wan, tatang. Wan, tatang. Ninanang. Ayan na. Dito kayo lang. Siyak tiyo masidag kang kuha na. Jacket amang nagyo ti pagsaritaan mi kaninanang niyo. Wanji! Beat lang. Anya ti pagang. Isuka di da ito yung lalaki din ang isukatam kada kami a pamilyam. Wen, siya. Pasensya kan pare, sana kan nga iayatan ti asawa. Intan Vanji. Di mo tangran ni Ben! Saan ka nga ayatan, Rudy? Maawatam ka di! Kasanong dagiti anak mo? Makamukan ka dakwada! Nanang! Ben, Intan, Sige, Nanang! Amok, tatang. Sa balin ti asawa ni nanang ita. Isujay dinanog mo itay. Uwan, anak ko. Kaya't nasawan. Awanin ni nanang. Saanin nga gawin di Chibalay? Uwan, girlie, anak. Tatang, Anak ko. tatang. Anya garod. Awan mabalin ko, anak ko. No pinanawan na tayo ni nanang iyo. Hala, hintayo na. Itay tayo pa yan nakatugab dito sa sidewalk. Saan tayo ka din nga agpasyal? Saanan, ading? Agawid tayo laangan. Ay, anya ngay nga road anak ko. Saan na kan akayat ni Vanji? Iso nga insukat na ka. Inayat kumot ni Vanji. Agam apay ngayon sukat na kami ang pamilya na. Anya nga road ngay. Ang mga nunat ata erjay nang isukatan na kan ka. Pudot ko na yun, nanang. Natar din ang isukatan na kanya. Ay, Kasanong dagiti anak mi. saan mo abaybayan dagiti anak yaw? Kanda ito'y kumatilaglagi pa anak ko. Saan mo kumaatuladan ti inaramid ti asawa mo? Agaputan naglalaki, agbabae ka magtan. Nanang, No kasta ti aramidam, dagiti anak yaw ti kakaasi. uwan nanang. No ita, pangaasim ta ipamaisampay laang ti atensyon mo kadagiti anak mo. Agtrabaho ka iti husto para kadakwada. Saan mo idaabaybayan, anak ko? At to'y ti kapeyo, tatang. Agyaman na anak ko. Tatang, panpanunutom ka din ni nanang. Uwan anak ko. Kayat mo ka din nga agsubli. Uwan anak ko. Kaya't kung agsubli ni nanang yung itidan na tayo. Kasanon no saan? Anya ngay nga rod na saan? Girlie, anak. Mahiliwag ka ni nanang. Girlie, saan ka niya agsangit? Ala, orayan tayo. Amo kong agsubli madla ni nanang yo. Oh, atoy Rudy. Umay kayo padigwan iti pansit kan adobo. Sheila! Apay ka di, tatang. Awatam na ito ipadigo ni Antim Alilia. Taipan mo di kusina. Uwan, tatang. Oh, atoy. Alwadam tasaan ang mapatog. Thank you po, auntie. Bilibak mat kadagiti anak mo, Rudy. Ngamin, nagsisingpot da. Imaladakan ka. Dahil tamo ti pagyamyaman na, Lilia. Gaputa ka na yun da malaglagip dagiti ibilbilin ko kadakwada. Manunabulan ti napalabas si pudpimanaw ti asawa? Doon na bulan. Ala, anya nga rod. Ang
Kasanon, no agsubli. Si lulok at latatirwangan ti balay mi ti panagsubli na. Uy, talaga mo ta. Itilikodan ti pananglipot na ken ka. Si dadaan ka la tamang pastor ken kwa na dito balayo. Kasta ti panagayat ko kankwana. Napudno ti panagayat mo iti asawam. Ngam, saan na nakita dayta? Ala, sapay la ko mga ron. Tama ka amiris mo't laeng kat agsubli. Oh. Ngam, sigurado ka kadi, anaragsak ka iti panagsubli na. Dagiti nga minubing ti pampanunot ti Clelia. Nangrola ni Girlie. Kailiw na tinada. Agsangsangit no iti rabi. Wen, ngam, no para kanya. Uray saanon nga agsubli, no saan kayo mutlaang agkinkin na awatan. Gapo iti pananglipot na ken ka. Naaklon kong tinaramid na. Basta agsubli ko ma. Para kadagiti anak mi. Ay, biliba ko na talaga ken ka, Rudy. Sa bagay, kastamot kit di sipod pay. Man nakaawat ka talaga. Vanji. Rudy, mabaling ka di nga agsubliak dito balay. Oh. Pinanawan na ko ni Ben. May abulan tinapalabas. Katawan sa bali apagturungag. Pakawanin na ko, ma. Rudy. Sigurado ka kade iti inaramid mo, Rudy. Naglakam a pinakawan ti garanggan tiyang nga asawam. Nang runa kat kunam amasikaw. Dagiti ubing ti pampanunotak nanang. Kailiw dati nada. Ngam kasanunday ta. Awatem lata nga oray masikaw. Nanang. Nagalasmatan ti ukali day ta babae. Ay numabalin la ko maapagsasawak. Baybayan nyo nanang. Kanyangay nga rod. Kat isumuti na dagiti anak ko. Ikat kiti gundaway na amang ipakita iti panagbalbaliw na. Ipagpagapok ka dagiti anak mi. O sige, mangantayon. Naimas day ta si dayan tayo. Natang kan prito nga ikan. Mangantayon, nanang. Di na kano kaya ti sidaan. Jack kayat day ta si daan, Rudy. Anya ti kayat mo, nanang? Kwa ko ma anak. Longganisa ko ma. Longganisa? Wen ko ma. Ngam awan mat ti longganisa. Ha? Malaubing. Ituloy ti mangantay nak gumatang iti longganisa iti store. Oh, kan Vanji. Nailuto kong ti longganisa kayat mga sidaan. Rudy, mabalin ka di nga agtinola ka inton aldaw. Kayat ko ti agigup iti sabaw. Tinola? Wen ko ma. O sige, inak to mga alay ti manok atarakan ni nanang. Agyaman na ka. Alangarod, mangankan. Nay, adda ka mo't Rudy. Apay, Nanang, mangtiliwak ko maititarakan nyo ang manok. apay. Kayat ni Vanji ti agsida iti tinola. Kayat nakano ti agigup iti sabaw. Ay, diyak kayat. Ni nanang met. Naglalaingan ti asawam ngay. Ala ka din nanang. Ala, bayadak latan. Bayadam iti 1,500. Nagninamatan. Unay kay matan nanang. Ay na masurunak ngamin iti day siya babae. Itatamasikukan o may pasikasukan ka. Anyang harod nga eh. Katawan mati sa bali pagturungan na. Ay basta! Kasurun ko launay ti asawam. Iso asik eh. No kayat mo nga ipartyan ti garanggan diyang nga asawam. Ala, agbayad ka pa'y nga umuna iti 1,500. Ni nanang mat. Tano ko mananak man nga asawa kan inadagiti anak ya. O, di uray libre. Uray partyen nyo amin amanok ko. Awan parikot. Sige.
Inaklamang kita iti sabalin. Tanangin na una iti manokyo. Ay, kalatan! Ha? Iparcham ka ta asawa mo amang lilipo. Husto nanang. Di kay sumanaon. No diyo kaya timang tadi ti manok. Saan latan? Ala, indakon. Aday ta, nalutom ti tinola, Banji. Sige, sidaan nyo latan. Tasabali ti kayat ko, Rudy. Tinuno apaltat ti kayat ko. Anya? Ngamno awan, saan laangan? Kababain magkan ka. Sige, sige. Mangibagakton ka ni Mang Kanor. Barang adala ko na itaapaltat. No apay matakas to'y tiriknak. Nagado ti kayat ko akanan. Ipay ko, nulakat ta kabalak. Ngam no saan, pasensya. Rudy, agyaman na kiti kinaanos mo ha. Ad-adan ang makonsensya kita. Gaputa uray nagbasulakan ka. Kat ipapaay mulat ta dagiti kayat ko akanan. Awan parikot. Nalakit di ta kabalak nga ipay. Ay ayatan nakadipay laeng, Rudy. Uwan, Vanji. Ay ayatan kalata. Tas sikatina na giti anak ko. Kat sapay la ko ma. Tapod mo ti panagbalbaliw mo. Kat saan na kami napanawan ka na giti anak mo. Nagpasngay ni Vanji, ket inakok asyak ti ama ti ubing. Impakita ni Vanji ti panagbalbaliw na. Ngem itilikudan dayta, nagadu at chismis may papankan kuana. Isu aman mano arumrumwar ije balay. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Rudy. Pagayam Rudy, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ti importante dita ket nagbalbaliw as ipupuso ti asawam. Ket napakawan mo, ken naawat mo iti pagtaangan nyo. Tao tayo lang agbasol. Isu asaan nyo latan nga ikang kano ti anyaman at chismis amang manggaganyo. Ti importante, naurnos ti panaglalangan nyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Rudy at taga Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikanbiag dagiti papagayam iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Donabel Aran, Joseph Glenn Benawe, kanto'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Inyornos ken insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.